My friend is saying, your friend is my uncle. Almost in a decorum quack with Yanu Fio. Papa could use such a Mamponghene, also such a Nana, ne Baba no. Okay. And you know, you suman quine of Fitman Pont to you. On a nanny at the metrono, and an aberrant you do, a papa nana, near the metrono, and auntie do no demon park on your person. What better? Saudi. What better? Saudi. Okay, busuya ma we no wase na me mo akwaba Emra GH report so ebusuya se wo be kai a enche e na me di video e betu mu a na me kire se enkomo bobi etimi ekoso wo abra Dave TV ene opemso yewura ote kokoso eye otumfo ahenkwa edi nkomo eye opani ani din ede opani kwadwa de etwe nkomo na oka ensem fa Mamponghene ho ene sebe history about Asante Mampong Silver Stool no na odi ho nkomo na ebra me post video no minya messages bebre ana enkrofo se opani kwadwa de eyi history no wayi bi afri mu a ebi won so wasi ni trias kakra enti ebeya a se opani no otimi hwe na otenetene no ena me no kase no manya message all the way from UK na ye maame Agatha eye BRETUO DEHYE3 sebe maami eben the Silver Stool ye pa na one me papa eye Asante Mamponghene nana dwomo eba eka ho bi na sankomobo no etimi ekoso na sebe amane ne amamre kwaso omatimi ahwe atenetene enema a mepese wona ehwe GH report na yetiefo anso a omutimi share link no ma dom na etimi etie nka no omutimi hu se de ensem no esitie na otumfo ahenkwa ekasa no baabi wo ho a ochiremu se nana dwomo ebetena akonwa no so no enema akomienu bi ankoya sebe akontabuo bi entimi ankoso abusuya misia ekase ensem ni wo ho a entwaye na nanye saa na sebe amamre ne amane kwan so no na ensem no esitie enunti no mama Agatha a ono eben the Silver Stool wo ye BRETUO DEHYE3 no wo de nsem no nchemu aba obo mode ene Dave TV Dave Hammer TV edi nkoma wo de enchemu eba ye na eye nana dwomo eba Asante Mamponghene a watwam nana dwomo ne ba ahye bose oni GH report ebe kasa na ene no na nka mehwese mene mama Agatha wo UK enso bedi nkomo na ahenie hu nsensem a ekoso Mampong no won so atimi ene yakasa na bepusu ahoma no na yese mama ewa asore demo a woni nyame edi nkita ho nti no ye hwese efiri Nyankopon adoma ekina eko no ye bepese ye ne mama Agatha ebetimi edi nkomo na ono so etimi abie yani ewo niam bi ho na ebusuya before se beko ne wakotie ensem a mama Agatha edi tu dwa no mama nka se on GH report sebe enye ye botaye anase enye ye dream ene se ahenie hu nsem ebe sori ewo Asante Mampong anase basabasa yo ebe todwa ewo Mampong de eye asomdwe krogen na ye hwenu nti no tambia no wona ye no mo eye interviews ahodo eye wona ebe pese omone ye be kasa nemom nye se afa ba kope ene ye de bia ye pese ye koboho da bi eye neutral metiwe menya de hye na menya sure se me ye de hye so da ha enti eye adwuma na ye enti edu ba bi na ebia yanofoma ne mpanifo mo de akyeye ebusuya at the moment no mesre yenko na yenkoti mama Agatha ensema hodo a otimi ebro so ene maame edi nkomokra no ochiremu se eduru ba bi no na Mamponghene akonwa no na esenka ono na edie nanso enema ba akomienu bi ntino oye na adwen se ontimi enni enti ojemu edeto honom enti abusuya ensem ne de bebre na okaye ene ohwe the new king ayeyi no eye nana Leslie yeyi no yesoa no ewo emrantie emetri so ene ne tu krom kakra ema ye den kofefa miaye bia according to mama Agatha woye royal family member no o chese baabi o ho a ye de nana kofa ye no a na eni kwase de ne fa wona se baabi ye de nana kofa ye no baabi bi ho a na eni kwase nana ye de yesoa no de ne fa ho but ye de ne ekofa ho no we nyina eye nema se be mrantie ye ba no e o si esua amane ne amamre isanse Silver Stool sebe akanmamu anasa Asante mamu no ye second in command etinima bi wo ho a ewse nyina no yetimi sua na yesua ne ye mesre yenko na yenkoti mama Agatha all the way from UK nensemo a ode to dwa and again nana dwomo a wonya ne ba bi kro Asante Mamponghene ne ba
enso kakra on so etimi edeto so no ensem ode to dwane yenko na yenkotie emra Agada yemo akwaba ya mibu ye da se nyame adom ye ho ye papa da isu ase enumre dia enim se mampo akonwa ya antina yaba se yesoso ye ba be kabi na uni mama mre a won sa mamre ene ba bi yakoso ema nanu me opani akua mo abo aten kasai e dia na wo kafa sa asemi ho me pacho nanu me ka asem bi fa mampon hene na nakwamna dwomo ho asem na me de me manyini che na akua mo enti me hu bi pa okay o se na nakwamna dwomo obetena so na o se mampon konwa no ho niema bebri akontabu nti na yedi tu no ba enyesa wodi nchirimu aba o se nyesa no kan ba to nyesa anyesa no kan na nchirimu no me pesa me chire mu kakra because eminim de meka okay enye wono na de wo free so no kro ojajapade bebre wo ojampempra ne bebre ene ntomani gold num niema bi bebre na de wo ka no me pa cho onimu a etre wo kasa eye atakora meni ampon onu na obedi na dia na yeso omuka enkyere ye because obetena so no bibia ni ha na wasu bio gold ni niema nyina osese ani nyina tonto die ya ye na jakoma bi ne nana ne maame wofa wow me na me wa himfie ho bi ena me wofa baako na waka baabi ono so no wo France okay ye friend kwakuadu ye friend kwakuadu na menini mienu na wa himfie ho ena na oyiyi niema no me kura menini nti oyi a omo se akawe na chese untumi mfa koyi ma oyi we ya omo se akawe untumi nkoyi ma ema me wofa no kura nka onya na ni onya atakura mani ampon ni ntia oya ka asem atia no ono ne wofa betena so ojajapade bebre ne ma no adenti na ono ne bene so na yetu na de so no na esese obu akontama ye no ntumi mfa ne ma no nyina emegu ho ma me yehu sese we ni na wo enti enye na nakwamna dwemo anakwamna dwemo de wono kura wo ama mpon pa ahimfie na si wono na si ye emem eba bi so ye fra na emem eye 6 flat e fa sei 3 flat e fa sei 3 flat e ho na yire no motete ena wo se si bem mampo be ni mu ya na no esi na no se egbu nsu no wono aso ne sade ni sikasi ye enti wono de no ne ka na ya aban mu asem okay wo ye CPP ni ena afrifa ba satam na afrifa na wo so na afrifa so no mpese CPP ni betena kunwa no so no du o ma no so le so no de atakura meni ampon betena so okay wone di ayete MPP wo so na wasi ohene se nkran hini ya na no ba ku yitu ni ya ansa pepepepe na chese ono no mpe no ho ase no di free akonwa no so a oja ska bebre ne ka sata amponti akibi ka ya American ka ya chire tetrete yi eni nyina ne sigara de o me hunu ye oja ni nyina mama pon because ono sabe no wo ni sika okokuma se kura na brosan ya to aso miensa ne nan kura ebi wo asafo ebi wo Kotialai ebi wo Roman Hill ebi wo Ashtown enti wono fie de sabe na sika nye ne na ni kokofu kura uja to wono nya asem kitwa enti obi obeka kire o se wono no mo so mebuka bia wo mo boboa ni pakro na bia na osua wantie onim pani masem no asem a wo hono ne se mampon kuro no kura ayetimu no wanimu a ya kodi kromfo ya ne ya dia kire se
kuro no e wo ni nyina wo pa asase ato age se ye fie na ye betumi ama wasase ne kuro na ni woyan a ebe dan ye konya asase no woyan mo ameto yen a ebe dan ye benya asase no kodie krom kuro na wo kodie krom bretu abusua ye ni asase ne ma asase ye ni ekotena kurofon so ne ye sreye na ye de ho ma ye nyaaye nyina sufu adawro ma ne nya asase no ayete so enti mampon no wo ba kodie kromfo asase kodie kromfo ye ne ye wa asase de ho mampon uko St. Andrew Square no so wo ba kuma se kwa so gise yen wo pa asase ato agite yen papa ne kura wo kuma se no so kura se ne tutu kwa no modia ya dia me pa to an papa bi London ha obusa me se sister Agatha ada na mampom nko na mo wa asase am te yen ya asase ne ya dia enti ne ya wa asase because unkoto so obi tini kuro so no akotena na asase na bedi wo entumi master wo dia wona asase ne ye wo dia na botasifo ekura omo ma menka bibi nkyerɛw me na nate first no na ye kɔwo a yesi akwa dishi anko akwa ye da wodwane ne ye de adehye ne kɔwo ye ne ntim jakari wo yi kura nka asante nyine wo kobi na Mamponghene se na natena se na mini wo mu anim oti asenti yesi e bekɔ beba no ne ye ni bema sabio wo mo so yakofo wo mo framantin se wo mo mesom ye eja kuma du fie ya wo tisu e ne fie fo asem na mekan ye edi enti na mantin ehine no do se bonsu na o hima no so de se wa bonsu eno fa kwa adwinwinim enti yesi enema ni bi wo ha eye ye mampon de hye ye secret sanity ye bi wo ha ye be ye afim ye mfa ye secret into abon sanity anti Agatha ka fie be to abontin no mu de enti o mani ya ne dia enye nro anti Agatha enti ye no obi ni ani afa fie ofo se dia konwa no se bo ni o se bo ni no every year fie kwa kudu ya din no every year fie e wo kodi kromfu ye din no na ya na de ama mo me na nan mu nyina me na na me ma no me ma me wo fa no obi ato se bo din obi ato kwa kudu ya din wo fie no mu wa enti no nyame ada wo ma ne agimu atomu asante nyine kura aka o se mo kwa fa nkrofo kura no mo mbetena na mo ya adehye no mo nya obi kura ni a tabio mutumi yi bi ma no bedi akonya na no ka metie ye nti sabi ni ye ya se ya semni the Sagata na we no yemusa wo se na na se bunso onya ne ba bi koi se na o ka ba ko so mi se usane kura no ko de krom for me na tete no me na ba ko ye friend ya ne hia ya de ne to me na chiri ba so kwamna pie okay Mamponghene o ye ni din pa de kwamna pie me na chiri bedin no ne ya de no to di pa o ya mu hu ni di pa da atakora me ni amponi anim so o de yawa mo ako we mu hu ni o kan ni din me na chiri ba e friend kwamna pie ni din na Mamponghene sa na no die na ne ma me no wo no o ja no honti me na ya na hia ene fa no o tete no de ne hia kire ye bibia a kire wonyi ne ye na ne ma me ne be fa no koye enti ye say anti Agatha enema ekoso hifa na ogidi se mfonso aba ana se atechima abusua no ana se adehye no mo bonyo so me pa o cho wadaruma be me na dia atechima ne se na no na aja kuma du fie tena mampon me pa o cho o tena mampon fie ka se akomia na enye gate na me pa uche wo enye gate ono nke bedu no so amana bedi akonya no dabi fie ni ye nan na wo munyina ne ye besu ye ne yeso ye ma wo mu kwai se wo munyina obi ani akonya ne bi na kwa kusafo kura no ye ohene Mamponghene no wa amfa ohima akonya no amfiri ne fie ye ba abiri ho
okofa free utase na ye cha ye prempe the second number no di ni bedi akonwa no di entia because onim say esese call round na ayo di akonwa yi bida na akua no twa di bida na breme wu adi bida na etia adi bida na adoma di bida Mamponghene mudi na mekaka kire wo no na kaka adi bida so ahu ena jakuma du fie no ona odi anim firi adanse ayase edi ye bae jakuma du fie the first ona di firi adanse from na ho side don't pass adanse ayase odi firi odi ba ye bedru mampo kuru no mu omu nyina so obia wo fie ofiri mu na ayo afiri wiredu akua na twa we your friend say edin wa queen you fi ti ano so free baby ena adoma no ene saka no de AY3ka ho no so free ye fi okay ena na jamfu ano kora de minim de ntia o mo amfa ne di ama eno na kwafo de kokko no okay ya kwa nyima no o de jamfu ano akua mo kuma ano de kokko no na wo tena ho se enye gate ya obi bedi ye e ma ne firi ho ya wo firi baabru obi bedi ye e ma ne bedru so ya wo firi wiredu enti e ho no asam okan ye no empanifo no so te ho ma ne kan nka me na me wo Mamponwa ka me sori aka se na asam a wo kan no twesai because obi ani a ama obi amedia te medru so Sagata, Sisi no dear, Eviasia Amasabese, Omun said, Sisi no, and currently, a Diana Mamponghene and Aya, Akopa, Mentimen was it, the same Mentimuas or Mampo. Of course. I was 1 year. Amaya Bonipada, Sisi, what? I want to patch which my trade Mukakra, Madaro. Enyamra say o sabi o fano na o betina kunwa no so no sabi me am tiwi na me free London ha me ni kunu akọ 97 no mu ena me na naba ko ye frɛ no kwantawia e ma me wofa ketwa pa wo mu no frame no sinana bra na me koye no say Mamponghene de abetu yanim say ehima akonwa ne da ho na me pese me do ko sa time no na me be 40 years enti na ayese mani nye ho na ayese mi suro bisa am say o kan na am say nana ma me nko bom papa me papa so no ye Kronkronhene Mampo Kronkronhene enti me frame papa na I'm surprised. My friend is saying, Papa, no, your friend is no yes, man, quine. What? Almost in a decorum quack when you feel. Okay, Papa could use such a no Mamponghene, also such a nana, ne Papa no. Okay. And you know, yes, man, quine, who fit Mampo to you. On a nanny at the metrono, and another you do, me Papa Nana, near the metrono, Ananti do no di Mampa kumya press no otoso mi no ni di ni de maame nti me ka kire na papa say akonwa asante hini ni wa wo na wo ho asante ma ni wa wo na wo na so mpe am se papa am de mi suro o se de na usuro na nti ma anye na che se papa ifre wa o de ma wo bedi ye na se wo kra na wo qualify na wo di akonwa na ye ye de ma le yeah. Oh, okay. Wow. Yes. Say we call say ko de konfo na titin wo. If you ono. Wo de akonya ne ma sister Agatha. Straight. And we reject it. Me de na me kunkura gina wo me kunu gina wo na me wo fa. Me ma me wo fa no kan ka asem no. Okay. Na ma anye na obefa wo do bedi so. Na wo do bedi so a na wo fa na wu a. Wo ko yi wo hina eze se wo ko yi fifie ba ko bi enya wo a wo twetwere mu ntwe na asa akofa no betena so
Ojo ko fa no betra so kura na se wo famra kwan so a se ne de empefo giri tuma anka asem bi eno so ne mampofo yempene no so aha baby okoyi ni free ye no ede na ma ede na ma ne banfo so se baby okoyi ni free ye no asam na wo kan say akonwa ne nye gate yeah enu nti na man ko yi ni nua no e chese da bia fie wonko a 60 years ni entra fie wonko a emra fie akam nyenta ni nyina so obi adie ye okoyi ni nua no offer process ni so asante amamre ni amanye bisa me de ni wa yi no wa obi anim se wa amfa process ni so yi enye ni fa yina na nim enye ni fa yina na nim ti ni ebuga wa amfa kwa paso se asante nyini ka kire wo se mampɔnye makɔ na no mpanimfuo nkɔ transe na monko yi ɔde kan ya de brantia o se na momfa no mra wo ba ye no so wa ba yi wonko an na adwira hene wa amfa mpanimfuo nyina bi anka ho wo try dama jase hini asante hini yi ni oni kontin hini ni firi mu se ne be ya wo betumi anya kwan ye de wo yi enso mampon sabe wanimu a sabe aso ye ni mampon obi ani ate nto mu nyina hu se kwa ya wo fa so de ati nyene no enye kwampa wamfa na nkwa ahemfie wakɔfa firi piem na ade na ti na ade powder agu no so wode ni twa mampon hu kura chi ya bemo mfa no mfa ho enso ode ne fa ho ode ne fa no ode ne fa efikesie mu ani mu ho ode ne kofa Mr. Akosa abrosa na se ode ne besikwa no sa de kofie omu fie ho oh okay there's a quan of baby of far far in the fire class because a one a bem and I'm praso so abrosa na to so no if you on am prano okay I see ebe mo no so kofa ho a na no a kire sei obetima kire yemu kakra e me ntumi ntia ase because tini nyina minim se omo ya omo mfa no mfa ho na afesi sabio mo animu ala obi so wu a yemfa funu no so mfa ho yemfa ho. What you don't know, you don't know. Do you know there is a business model called CPA marketing? Yemfa ho. Yes, baby. Ya dene wahini ekofa AY3 no. Question mark. I did qualify. Yes. Mama. One mpanimfo na antena se. Hunu de sese wo ye. No no ade ne pe. Na wo fi be me na wo fi se wo ye bibi na ya de pa. Wo be kwa kofa prosifo na esojafo abegu o. Tade no kura na me pese me busa opani na eya yeyi ahini e di enti na ya no mo de apoli asojafo begu onom no eno e kan mamre no wana ani amane wana enka ho bi se be a police na ba ko gi permission se e mebo ho ban na ba sojafo ni ade no mo memu bi so se enka mamre ho ansana e be ba so no je se bi a wo ko sere kwan se security reason ti be police for be ba ta no omo emma be se be pesa basa bia bisi ne mo no se wo ya de ne de asa omo da ho se de oba panyini kan ye nsema o kan no se modu ne o me ho adwiri se sanse mu nyina o nso de be se be bo ne bede na wato ne bo ase ya na on tre ni nyina nwu oni ade a chia so emu yi nto no ni de ne de so be chire ma no so betima chire o mo a se wo kan sem fum so ni ade pi o no maye nto no o mo nya abotre no o mo mene na bia sa nim de de nim we ni ma ade chima sem abotre o mo nya no o mo kura mu sa maye okay okay anti Agatha enti say wo gidi say what's the way forward? Way forward they need say ni nyina ne se mpanimfo no omo be hia na omo atena se na omo se omo no ohima no be kasa na bibia se ye bia atoyia because mampon for the ye mpanim ya no nya na wasa ko because yes because wo mu ade wo sa be fa nua be ka ho ne so de anim be praprapom one ye kasa wo kasa kire wo mu bia na no se mo aye yie na be me na mami wo fi se wo ye bibi tema tena se ye sisi hine bebre mahu yeah
Ehini bebre wo mu si omo police fo kura ni wo. Because ntiase wo ho. Na wo fi se wo fa kwampa so a. Ya, eye kwampa so a, unfa police o de ne be ye den. Because one who say one fa kwampa so, it onim say nipa be rush no. Anything what the police for, the be protecting itself. When say dia na obey nenye. Enti wo ka bo no buy. Sagata. To say kwampa so a one van chere say atra konwa asi ahene. Ena make am. Omunim ho hwe. Okay. Onye adura ahene. Okay. Anna ebo omutirimu bo. Anna omu ekofa ohimanua agino ababetra konwa no so. Asoa no. Agina twa koi ho ahia. Ba bia ni kwaso odine fa. Disqualify no. Wadina kofa ho. Ntini automatic disqualify. And no free wa. Afina akwamu atrankonye ni nyina aba ekire nyame boa omo betrase. Okay. Last city omo koye no. Okay. Omo bibi nsemoni. Adi kire wohiya mampo hima agina ba enyi nwia no. Okay. Ntitira no ebeye fana ayisusu a ye bia no ombe de be omema na so aye de be ati wase ntino mampo aye asundwie aye se bia no efa according to amanye kwaso na asundwie a opene ya nyene wo aye program e wo kan se achi aso emu yi amamre ni amanye kwaso anya adwuma sure na enkoye ensemkeka ebasa na asante amamre ani amanye no na ye debe ye bre na se sure entino ni nyina no akwa oba ahima so ana yes no na obehwe amayi atoyie na wodi chopa kra susu no abre mampomai omamo efie ni omamo akwantu mu nyina because ye oyeye ana basabasa bi koye ya eba ya na kefri hwan akefri hwan entino ya chopa ay mu du papa every mampom hima ewo that's it na enufri wa onhwema asumbienya debe emra omanum yabeda se bebre opani akua mo aboate ne AGARTHA na mabusu apani ni hwan your friend Kofi Adu or France. Oh okay. Na semi ba ye ono susu de na okafa ho anamonto be na wotu Say oka ona ba ye na de na ono so oye fi a opanyene di no ono kura na de ne call Mamponghene anim. Okay. Ko ye na tire na chese wasa aba France. Oh. Ono de ono kura de da bia wo kan wo se ye mpenema omfa ne nuane metia bidi akonwa no because akonwa no eye fie be 9 na ye dia. Nko amuntu me nyem mfa sama ye fie kura ne ko ba akoso de ne ko ba akoso de akura ye be gi atum. Okay. Tumi mfa ni nyina se wodi ko fi nya wodia. Okay, abusia so ensem no na wonya bia wutie no. Yes, Mama AGARTHA all the way from UK and I would say ene odi enkomo cheche ensem bebre. And let me say this, say ensem a wutie ni nyina no one Dave Hammer na etimi edi sa enkomo na enye GH report and a conduct sa interview no but ene na pe enkomo no mete ye no na me pese mene Mama AGARTHA ene na nanso edi enkomo bet na reporter and feedback amesa kan HSA omo ewa sorry ti emrepamu no yebehwe na ye ne Mama AGARTHA edi enkomo na afi so emrebe makwan ane ne nanso etimi edi enkomo na omo so ebie yani ewo sebe nia eko nia emrebi atwamu no na etimi etodwa ewo the Silver Stool akache na ebia
sorry to say ene asesa no na nyina omo na ye rightful people betimi acheche ye na ye nyina yetimi esua bibi edi efremu ti bia wo bia no abisua bo modern say obetimi subscribe obe like na obepia share afei mamenka we jo say say medika eka ye no GH report say opese woni ye interview opese woni ye di enkomo opese say ye political social anything bia opese ofre na ye bepiem de be cover anase ye bebo ho daru e ye platform so edema no obetimi apeke number na wo screen ase no na woni ye edi enkomo yeni one side anase ye dwuma ye no sebe enye favoritism bi ene ye di eye adwuma baby ese ye ka ema ewiase nyina ete no ene ho adwuma ena ye ebusia bomode follow ewo Facebook GH report, on YouTube GH report, then on TikTok also GH report. Open so follow me personal account and so and also a journalist Kobe or Facebook Makram.